Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilwe champion lele siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazi senawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhalaka abantu basebekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekelwa hayi mangingachithi isikhathi mangilifunde udaba esilenekelwe namhlanje. Luyisima kanje nako lo namhlanje. Sanibonani eMafeking. Kungafanele kuthiwe senza amanyala kodwa siphoqwa isimo ngesinye isikhathi. Noma ungafuni ukwenza amanyala kodwa ngesinye isikhathi isimo sesikuphoqa ukuthi uwenze. Mina umsebenzi engiwenzayo uwo ngenzisa amanyala. Ngidrive ama-truck. Ngithatha isikhathi eside ukubuya ekhaya. Isikhathi esiningi ngisipenda endleleni. Kanti nakendleleni phela izistress eziningi. Ibe khona into edinga ukuthi manje ngisichithe le stress kanti uyazi ke phela na ukuthi stress kakhulukazi sichithwe ebantwini besimame. Siyawenza amanyala. Hayi ngoba sithanda kodwa nathi sizigcina ukuthi umqondo uhlala usebenza. Ngoba phela mawungasusi lento ehluphayo la esinqeni. Umqondo nawo ungagcina songasasebenzi. Mina ke ngithi mangihamba ngizilungiselele ukuthi engikutholayo endleleni okudinga usizo lokuthi ngikuhike siunderstandana nje sagibela. Mayigibela umuntu ngiyamtshela sesi uyakupha yasho ukuthi hayi ngiyakuphi kuphi. Ngilalela angibhekanga ukuthi ukhokhe. Uzagibela ngikuhambise imali yakho soyokwenza okwenzayo ngayo phambili. Kodwa mina into engizafuna nje ungisize ngayo. Ngizacela nje ukuthi ungisize ungiphe inyama omlenze. Then ngemva kwalokho ke siyobe sesisizene mina nawe. Hayi bhuti ngeke ngize ngikwazi mina nginendoda nginami nginomfazi. Nginomfazi nami engimshiyile ekhaya. So la thina senza lokho esikwenzayo kuphelela khona la etruckini sizihambela indlela zethu. Ayingekafakwa amakhamera ke la ematruckini ngaleso sikhathi manje akusekho lula ukwenza umkhuba. Ukuze wenze umkhuba manje sekumele upake itruck uphume kulo uyokwenza umkhuba la ufuna ukwenza khona. Siyeke sisizwe ke laba abake emgaqweni ke manje ngoba siyasimisa itruck then sibe sike sesiyabuya. Sibe sesiyokwenza umkhuba sibe sesiyabuya singene etruckini sihambe. Umuntu ke manje sengimqala ngomkhuba before sihamba. Siyangena etruckini fike mangithola indawo engibona ukuthi singakwazi ukwehla sithola indawo ukucasha senza umkhuba siqede sibuye etruckini sihambe. Kanti ke kudala sasiwenza khona la umkhuba ufike uthi nginesponji sami lapha emuva. Sifike senza umkhuba masiqeda ngizibuyele ngidrive itruck. If usafuna ukulala yena azilalele lapha yana. Ngiyothi mangivuka uyothi mayivuka uthola ukuthi sengilimisile itruck lana seliyabili itiye. Abanye nje bese bazi nje bese sibathenga nje sazi ukuthi umuntu uyamthatha ngetruck uhlala la etruckini. Ufike uyothula umthwalo mawuthula umthwalo umgcine samuye mhlawumbe umqashele leyo BNB nyana afika aphumule kuyo. Then ubese soyothula umthwalo ubuye umthathe futhi. Mengabe uhamba lo 2 days lo uhamba naye la. Uyazi ukuthi mawumisa itruck uyaphumula kancane uyalala uyapheka yena lana uyapheka
yazi ngizwile manje. Uyapheka abuya kuvuse kudliwe. Inkokhelo nje iyodwa, inyama omlenze. Umuntu uyenzile-ke leyo mikhuba isikhathi eside ngiloyo ngithi hayi ngiyawuyeka lo mkhuba. Mase ngingekho kumfazi wami ngithi hayi ngiyawuyeka lo mkhuba, kodwa ngingamtsheli phela ukuthi kunomkhuba okanjena engiwenzayo. Ngilo ngizitshela ngaphakade ukuthi hayi lo mkhuba ngiyawuyeka ngeke ngisawenza, lo mkhuba ngiyawuyeka ngeke ngisawenza, kodwa awuyekeki. Ngoba phela manje umuntu uhamba isikhathi eside ekhaya, ubuye emva kwesikhathi eside ekhaya. Ngiyabonga.